Naraiga atiriri. We as the DP, kiama kia DP. Duhati Deputy President, kiama kia DP Democratic Party. Speaker. Araiga, we as the DP shall not enter into any pre-election pact with any party, but shall consider a post-election deal when the right time comes. Tutiranyitana na mundu tutadhuranite. Nitugachiria tukunyitana nao ona twarikia guthurana. Yani kiama hiki ni gakoro ile feini. Tiguthie nawe kuhita. Niguo. Wethi ukahite na ni ngahite. No we wanyita ri ni ngoka ungaire. Kana tugaikara thutha-ini tuone urokire na ki. Ndino korwo onorathire urahita ndunahita kiria murenda gakinene no murokire na tuthia no ko murenda kuhita njogu kana kuhita kindu kinene munero kina gathia na kio nero kana gafuku no munyitane hindi yo niguo marauga haha ri haha nyama itu tukanagio guo haha ni twathi kuhita turogete turanyita turenda kuhita ki nituge nikikiega niki kuhita mbogo nigetha tuhote guothe we urathi mwena ona niyo no ni na tugwito wakwa ri ni ndiroka na mbogo we roka na tuthia tutigetukania mbogo na thia riwe wajia ukagatiri atona ni nyuma mutito cio ni ndinirio ni tikare akone ko ita turathi hamu ati we ati no uramibuthurire we muri moria niguo riu koguo muturine umwe aria maragetha gukirugama nituthie page 19 turugame ho gukitongoria Kenya no ya Ngai atumia meyumiritie muno kuria county ya Naikuru na korotika Naikuru ni kumbe kuna atumia kungikorwo na atumia aigi kungithi guria andu a marenda ri no gwikore Naikuru ina at least 7 female leaders occupying the top seats. CEO wa Kerosho gwetu Tabitha Karanja nenda gite gia Senate. Senator Susan Kihika ni arenda giturwa kia governor. Joro MP na ndono na tumurehete haha yario kahai onake no arenda giturwa kia MP mundu gwetwo Jane Kihara no arenda giturwa kia MP koguo Naikuru ya gukoro na atumia aria aige kana atongoria atumia aikoni guguthi uria magifangite aya tobi page riri page 20 Nyandarua na ni aroka mheshimiwa Cecily Kariuki tondu narenda kurugama gitikia governor na ni mwandike haha tondu kuratuka ngucanio ciao na governor Kimemia ni ciota guthukia mibango ya Jubilee tondu riri kwina kindu kiretwo taura kuria Nyandarua kwina sharp divisions, intolerance and supremacy battles among Jubilee leaders in Nyandarua. Atongoria anene ankuria mwena wa kiama kia Jubilee kuria Nyandarua matirahota kuheana mweke gwitagwo tolerance ni riri gukiraniriria ukaiga ni tiga kun ona tukiraniririe na tumenya ati twigicindana ona wanjikia ciara maniuru ngiriririe ona wandindika nginya kona ngiriririe ona nyau ne kiragiriria ni intolerance kege supremacy battles no munene guthie kana kiu no aheire kigo kiga muno gia guthie kana kamera cito cioka mathie kanaga muno tondu ucio ni gwatumire Jubilee hotwo rurie ward tondu hindi ya githurano kia rurie ri the 3 senior Jubilee officials in Nyandarua County na ningu magweta Cecily Kariuki Amos Kimunya and Governor Kimemia mari atatu ni gatheti iroiga na ni aroka hau ara ukora hana thiota they refused to campaign as a team each trying to outsmart the other mathie gwika campaign handu ha meke campaign mari atatu manyitanite o mundu ageragia kugera gake tucira twaruri ukagera umwe akagera gaka uria akagera gaka na matirathie kuruta hamwe mathi guthie kana Kimemia Kimunya na Cecily achu atatu bara cione cira thukiria kima kia Jubilee Nyandarua haya irari tira he muthenya kurai na mucemanio wa Jubilee ku Nyandarua Kirogo Stadium riure Governor Kimemia roka ngatheti roiga Governor Kimemia roka mucemanio Kirogo Stadium Ms. Kariuki and her husband stormed out of the party's public rally attended by thousands of Jubilee delegates protesting the presence of Mr. Kimemia. Over the weekend at Kirogo Stadium, Ms. Kariuki and her husband mundu gwetwo Cecily Kariuki uria renda gitura kia governor mwena ucio wa
Nyandarua mena muthuri wake gwitwo Zabi etagwo Zabi gathete ruga ha husband dipini teheretwa Zabi Kariuki stormed out of the party's public rally maragumurukire thini wa mucemanio rari kwa wake makia delegates a Jubilee attended by thousands of delegates protesting the presence of Mr. Kimemia. Ati sisi rena muthuri wake maracomokire maragumurukire mucemanio cio ndia maronire Kimemia ni ekatia nyoka mucemanio na mucemanio cio rari wake makia Jubilee no thani kema kiriko Kimemia rora ri araugire there was no reason for Ms. Kariuki to storm out of the meeting wakiuma niki gavana areyuririe wagithie niki wathie atia wathie atia na ni kiama turathondeka niki ni na kuningi na ndire nao haya na kuo tungiuma Nyandarua tuthie guku Kajiado Nyandarua ndiri kore muno na Kajiado na twikuga herauga ati Kajiado ri kwina gathina kidogo gaki marauga atiriri nitutigwitikira uhoro cio kiama gitu kia ADM gitigwitikira gwika ciama ireretwo no arikana ora wanjiria ati nimekuiguana joint nominations kana ciama cia wamura kana ithurano cia wamurani tucike ati twi hamwe tondu riri we are not comfortable with the newcomers tari mundu menye kwina andu ari maracindanira tigiti wa kiama kia Azimio mwana na to Azimio peke yake kiama kia tigiti wa kiama mwana kia ODM kira kirungu rwa Azimio na ni mundu gwitwo Gadienye ni Gadienye ri niwe former governor na mundu gwitwo Joseph Olenong kuniwe governor wa ihinda riri riu hau kamau ni maroria maraigwa he mundu raiga atiriri we are fearing taruhe mundu retwo Memusi nanyita Memusi ri no arikana Memusi Memusi ndu moyo wega muno ndio muona ni mutongoria kuma ku Memusi arauga atiriri we have told ODM to use its network and intelligence to identify popular candidates, saying that he fears the use of big money to influence the outcome of nominations. Besha no sirute wira muno kuri. Ni pesa inatembea. Siasa utari na bia herera. Reko bi mutongoria mwega nduri na bia gwika ati kama. Ndogethurwo ti Kenya. Ya. Bururi uguthuragwo andu matari bia. Weta njira ni wathurirwo muthini. Ruri mundu tari bia ndari handu aragiukira ha siasa kiri besha utongoria taragibatara ukorwo na besha ruo tuhoyage nani giti uretha akirwira twa kuhete kirwira kwandika gwikira ngari maguta thondeka posters ukofia kumu from ha guthi hari ugikaga nikio kama ukora fini ngihũthĩra mundu urarugama giti gia siasa nikio corruption itagathira tondu kama ngihũthĩra milioni 60 na mushara wakwa ni milioni 60 ndito besha ndakionoria roi aiko ndikindu ngathukuma muko yo nginya mukohiga tutie guthuraga andu ni wa besha tuthuraga andu ni tondu atiriri mundu ni oka taru na no jende atiriri mundu tari kindu oke earie aheo kanya earie aiko ni kuonania ena kiheo kigio tongoria mumuhe kura guoko gutheri kwa mukirirwo ku no akwira ndakage Waswahili wakasema mkono mtupu haulambwi agia ni agoka na gikuyu kiuga gutire munini mukia agia ri akura ari ndagagiuka mkono mtupu ulambwi ati ni ndira haruga mathura ii ndiri onake tukone ugatucungira mburi na nduri tukone mburi citu ukarithia na nduri ciaku ni atia turia kaburi kamwe twire ona we natuo getha tukone ici citu turithirie ndingenengera mburi ciakwa mundu utari andeithirie niki acha ona muci utari bibi ri kohithagio mburi no ndiroria ndona mburi ciragio kuria tarite kuria gwatiriri ni ndigo kone mburi ciakwa undeithirie na nduri acha haya tugicokereria nitukorora ngatheti ya The Standard. Ndukagerie guikara hakuhi na Raki ni waigua niki Sharon mami please umenye ni thiri